Pamiarsa ya diastun sasih kaon ngelintang ring buleleng galah ungkuran, sakiwanten pasisi Lovina kantun kadautin oleh wisatawan. Ombak sedang tur langite gulem nenten geredang manah pengunjung, untuk ngerasa yang tur ngaksi yang keluhan pasisine. Dawek gala semeng, wisatawan domestik niwa mancanegara kepanggih sayan ramai, ngerauhin wewidangan pesisi Lovina. Ipun seneng rasayang tur ngaksiang keluwian pesisi ini, wenten sani mancing ring tengahin sasi kaon sani kantun ngelintang. Sili tunggil pengunjung saking Australia, Michelle Mausang, sampun ping 15 rauh ke Lovina, dan merasa seneng pisan ring kanan Lovina sahe penduduk sani ramah. Oh, I love Lavina. I love it. It's beautiful. I don't like lots of tourists, no, even though I am one. But yeah, it's beautiful. It's quiet and the people are lovely. It's just beautiful. Beautiful food. Yeah. Dua nenga sapunike, pengelola wisata Miwa Bendege Irike, serta nguduhang pengunjung Mang de waspada, utamanya wisatawan sanejagi mejukungan antuk ngaksi yang lumba-lumba, keselamatan wisatawan dados prioritas ring tengahin pengerau sase sane nenten jantan, raminyane pengerau pengunjung, nyinayang, Pantai Lovina kantun dados silitunggil destinasi unggulan ring Kabupaten Buleleng. Ya Seriuli, Bali TV.